Tēnā tātou kei ngā Kōkōmuka tūtara whare. O te motu, kua piri mai, kua hono mai ki tēnei pāhotanga ina mata. Mahitahi media ki a koutou ki o koutou kāinga. Tēnei ka mihi ki a koutou i te tī, i te tā, tēnā koutou kapua. Nau mai rā ki tēnei wāhanga o tō tātou hanarei. E wānanga i tātou i ngā kaupapa o te wā. Me whakatau i te tuatahi, i te korenga o tō tātou manukura o Paraone Gloyne tēnei pōkua riro māku e whakataki tā tātou kaupapa. Me te whakatau i tā tātou manuwhiri, whakahirihiri, whakakapi te wāhi ki a Paraone mo te pōnei, tēnā koe e te tungane, te heke tū, ngā mihi ki a koe. Koe. O tira Nau mai. Kaore te Paraone a ingoa i konei, ngari kei konei te Paraone a kiri nei. Ko te whea, ko koe tēnā, e mea ana koe Paraone noi hoana koe. Tēnā kōrua kei ngā tungane, Jay, tēnā koe, pēhe ana te huri o tō ao, tō rangapū i tēnei wā. O tino. Ko te mea nui, kei te tūtonu au. Koa nui ngā mai i rotorua i te kuiti o ākune, i roto i tēnei wikene. O tino, ko ki mai te riu o Waikato. Ai, e ora ana. He kohi pōti te mahi. Te nuinga o tēnei wikene, ai. Ka pai, ke aora. Tēnā koe e rangi kei te tungane, kua peke whakamua tātou, no reira ko taku pātai tuatahi ki a koe mehe mea he daylight saving tā te Māori. Karekau, taku nei mōhio kāo. Mōhio o tātou tīpuna, kā roa nā pō i te hōtoke, kā roa ngā rangi i te raumati. Mōhio rātau ka rereke te whitinga mai o te rā i te raumati me te takurua. Nō reira, i te mea kare o tātou tīpuna i whai i te wātaka, ne? I kare i whai i te wā Pākehā. Ka whiti mai te rā, ka puta ki waho ka mahi nā mahi ka tō te rā, ka hoki ki te kāinga ki reira moi ai. Nō reira, nō nāi enei tū āhuatanga, tēnei momo wā, kei rungi a tātou i tēnei wā. Pehe a Māui tingane, pehe ngā mahi a Māui, e he hononga rānei tō tēnā āhuatanga ki tēnei mea ki te daylight saving ki o whakaaro? Kāo, i te mea ki au, ko te daylight savings, kei te au i te hāngaitanga, engari he rereke ki au i te mea ko te daylight savings ka whai i te 24-hour clock, koe rate daylight savings, me te wiki me ngā marama Pākehā. Ko te mahi a Māui ki au nei, kia ātahaere, a tama nui te rā i te rangi, kia roa ake ngā rā. Tēnā koe. Ko ki te rānei koutou i tā tātou kaupapa, kua mahue mai a Paraone Gloyne, hei koha mā tātou, hei wānanga mā tātou, ko te kaikiri. Te pātai tuatahi ki a koe, Jay, he aha ki o whakaaro te tikanga o te kaikiri, tēnei mea te kaikiri. Ai, ko te aupe i te tangata me ki. Ko te aupe i te aurea o te tangata, kia toa tēte i atu tiroanga, kia toa tēte i atu aurea me ki. Ko ea pēr, ko te kaikiri, ai. Ka pai. He whakaaro hei āpiti o e rangi. Ai, tuahine, I think there are kinds of racism. It's not as cut and dry as we think it is. There is blatant racism. That's where one race discriminates against another based on their origins, based on their race, based on their genealogy. And that can be as blatant as groups like the Ku Klux Klan, where they built on actual race based policies or race-based ideals. Then there is more a subtle racism, like systemic racism, and that's part often of what colonization does. See, it's systemically racist here in Aotearoa within systems like government, within the prison systems,
where it's honest to see. You'll have a Māori commit a crime and you'll have a non-Māori or a Pākehā generally commit the exact same crime, and they'll get different sentences. And that's just because of the way that the system is geared to prejudicially affect Māori as opposed to non-Māori. And these are subtle kind of systemic racial racism that doesn't confront us, and quite often we've lived with it for so long we think it's normal or even acceptable. So there are different kinds of elements to racism, and I think the word we are more common to using here in Aotearoa is perhaps discrimination. But discrimination can be based on a number of different factors: religion, gender, age, whereas racism is directly impacts upon you because of your race. Nau mai ki te wānanga heke tū? Tā paitia o Pakaro? Kei te whakaeau ki te kōrero a Che, kia au ko te kaikiri, ko te whakateitei a te tangata i anō, engari ko iwi ke te papa o tana whakateitei i anō. Nā reira, kei te whakaeau ki tā Che, kātahi, tuarua, ko tētahi o ngā āhuatanga o te kaikiri i mahu e pē ia rangi ko te casual racism. Ana ko te kōrero noiho i ara, ne? Te kōrero a te tangata mō te haina mana, mō te inia, mō te hintu, ne? Mō te karikari, e rā mō whiu, a tātou, a te Māori tonu. Ki iwi ke, he rite tonu kia au, tā tātou, tā te Māori, whiu i e rā kōrero. Kaua noiho mō e rā iwi, engari mō te Pākehā, he rite tonu hoki tā tātou whiu kōrero kino mō te Pākehā. Ko te pātai kei roto i au, kei hea te taumata e neke ai tātou i te whakatoi noiho ki te kaikiritanga. Pai tēnā pātai. Koe rā te pātai i te mea, ka kōrero, ka pēnā tātou, you know, we say those things, you know, bloody curry muncher, coconut, and all of these things that are really derogatory. Oh, no, we're just having a laugh. And it's a bit like Billy T. James. People think, oh, no, but Billy T. James, he was really cool and he did this and he did that. When what a lot of people don't realize is he was doing it deliberately to highlight, this is what you think of us. You know, and there's differences between racism when you're in a position of dominance. You know, you actually have racism that's perpetuated from a dominant part of society, which actually controls narratives, and then they actually control the system. And I mean, yeah, not all kinds of racism are not, they're bad right across the board. Doesn't matter who's doing it. But there is a difference between these racial elements and control that come into play when you're a dominant partner as opposed to a minority. And so what racism happens here in Aotearoa is it's generally fed into by non-Māori for the most part. You know, we seem to be and are more often on the wrong end of racism, of policies around racism. I mean, if everything was equitable in society, then we wouldn't be in the position that most often we're in. And that was just an example I was giving. You know, two different groups or individuals from different races will commit exactly the same crime and get completely different sentences of it. You know, and that's just one example of how a dominant section of our society will control the narrative around race. You see it in the media. You know, if it's something good, they're a New Zealander. If it's something bad, they're Māori. And that is continuously feeding into that casual, systemic, institutionalized racial issue that we have here kia au nei i roto i Aotearoa i te ao whānui. Pērā i tērā wahi nei ki rā kāre pai ana ki aia te kupu Pākehā mōna, ne?
He pai ake ki aia te kupu kiwi. Kare he pai ki ngā ingoa Māori ana, ka whakahokia mai e wai rānei. He kupu Māori, te kupu kiwi. Nō reira, e rua no te Māori. Pēhea no koutou whakaaro ki tēnā kaupapa. Ki te whakaaro o te Pākehā, kaua e kia mai a hau he Pākehā. Pēhea ki a koe heke tū? Oh, o rātou hamuti. Don't beat around the bush. Don't beat around the bush now. Nā tātou ke tērā kupu. Kaua mā rātou e ki mai ki a tātou, kaua e whiua mai tēnā kupu ki au. Nā tātou ke tērā kupu. No mai anō tērā kupu. E hara i te kupu hei whakatau mā rātou. Mā tātou ke, mā te Māori ke tērā kupu hei whiu. I runga i tā tātou e whai nei. Aha koa te kupu. Ki kona koe kimi ai tētahi kupu pai ake, i te mutunga iho, kei te āhua ke o te whiu i tērā kupu. Mea ka mea tātou, he tauiwi ke. Mea ka uru taua kupu tauiwi rā ki rito i tētahi kōrero kino, kāore e rere ke te āhua o te whiu. Nā reira, kia au, kaua noho tātou aro ki te momo pērā i taua wahi nei rā. Jay, o whakaaro? You know, people can call themselves what they want to call themselves. If they want to be called a flightless bird, that's fine. That's over to them. A flightless bird, you know, a kiwi pirori. You know, a flightless bird that wanders aimlessly at night. Oh, nā wai ki aimless ki tā te kiwi. E kiwi pirori. Koe rei roto i ngā waiata o te kāinga. E tangata haurangi ke pēr tāu e kōrerona. But you know, I think the fact that we entertain these conversations with people who want to try and challenge us is something we need to consider, because do we really want to waste our breath on responding to people like that? Because you can sometimes give it mana by responding, and then sometimes you need to respond, and it's all going to be different depending on the context. I think there's some conjecture and also in some around where the word Māori comes from. Now, my understanding is that's not a word that we gave ourselves. That was given to us by Pākehā, because they couldn't denote the difference between us. Ngāti so-and-so, that hapu, so Māori, you're normal, you're all the same. So we gave them Pākehā. I don't have an issue with being Maori. You know, that's something that they're quite happy to label upon us, and again, but they won't accept our labeling of them. So again, just another inequality based around race. And then you have to ask, who has the right to determine what you call another group of people? Now, who has that right? I'm pretty sure they did it to us first before we did it the other way around. Well, Ka muti nā rātou huki tā rātou ture mo te freedom of speech. Nō reira, kei a tātou te tikanga. Ngā mahi tōranga pūnei te ngāne mā e whakaaro nei au. Kei roto i te whakaaro o te kaikiri, tērā mātāpono o te whakateitei a te tehi rōpū i a rātou i runga ake i te tehi. Anō nei he pai ake, he kaunga ake, he aha ake rānei taua rōpū i e tehi atu rōpū katoa. Nō reira, e kite ana rānei koutou i tēnei wā o te kohi pōti, tēnei mātāpono o te ao tōranga pū, e kai nei i ngā tikanga Māori, tia koe, Jay? Yep, there's always times when race cards are pulled out. You know, we're getting challenged right now on that. And whereas what we've been saying is that we want to reduce immigration for a period because we need to tidy up our home. And you don't let your manuhiri onto your marae when the whare is a mess. And the fact that we have so many issues, it's a rahui. And
And then sometimes the challenges will also come out and be a lot more blatant. And, the Don himself has been very good at getting the grey vote over a very long time now by using that card, and others do it as well. Mm-hmm. And even the idea of treating everybody equally, I'm not sure if that actually is real, because if we're like this, one's lower and the other one's high, and you're going to treat them equally, all you're doing is going up like that, and the ones down the bottom just stay at the same place. But you just got perceivably the same amount of money. And that's about structural bias and structural racism, where the structures have already been set up to favour someone else. And that's when we get to and people going, but I didn't do anything. No, you personally may not have, but the system has been set up to allow others to do better than someone else. Nō reira hea te whāinga. Ko te parity rānei, ko te equity rānei. I think the best image I've ever seen is there's one, you just Google it, for equity. It's got to be equity, because if you've got a fence, you've got 3 people at different heights, you've got to put a few more boxes up for the shortest person so that they all can see over the fence. And so you've got to bring someone up, and it's the challenge is many people have done well for the last 30 years of neoliberalism, and it's now time for those people to help the rest come up. We have to have the kindness. People talk about kindness, and I like Linda Smith's phrase, the mythology of kindness. That kindness is a myth at the moment. But the mythology of kindness has to be wiped away, and we actually have to activate it. And those that have been doing well for a while now need to help others up, because this country is not just beautiful, but it's a special place that we still have the ability to change our situation. Kia ora, tēnā koe i nā whakaaro. Captain Kupu. Tēnei kouhou. Captain Kupu, i o taua hoa nei e mātaki Netflix ana i te wā o te COVID, ko taua e whakamauri ana i ngā pānui mō tēnei mea mō COVID-19. E mahara nau i toko ake tērā pātai wainganui a tāua, tērā wānanga mō te equity me te equitable ki tō maumahara. I tau o tāua whakaaro ki whea a kupu nei mō tērā āhuatanga mō te equity me te equalness a harane. Ko te equality, ko te oritetanga, ko te equity, ko te whakaorite. Nō reira kia orite ai, ngā roki e hiara kia au, i oku whakaaro. E hara i te mea e maumahara nei ki tātā wānanga, engari kia au, koe rā te rereke. Kei te whakae au ki tā chei, ko te raruraru kia au, ka kōrero ana te kāwanatanga me ki, i tēnei mea i te equality me te equity. E hi ana rātou kia rite tātou kia rātou. Koe rā kia au te mate o te whakaorite. Nā te mea e hi ana rātou kia rite tātou kia rātou. Kia au, he whai ake kia au kia motuhake tātou i a rātou. Nō reira, e hara i te mea e ki mea nā hau kia orite tātou kia rātou. E whai ana kia au, ko te whai ngāte mea ka noho motuhake te Māori. Mana motuhake rangi, mana motuhake koe rā tētahi wāhanga o te separatist? Can be, absolutely. But I just want to say that I completely agree with what Che was saying and Te Heketu. The problem with me with equality is who determines what that is. And often it's not Māori that's determining what equality is or what's equitable. We have to go cap in hand to Pākehā to determine what our equality should be. It's them that sets the parameters for how much our iwi settlements are, right? It's them that set the parameters
about how much mana we have over our education systems, over our health and well-being, and the point is if they had been doing such a good job, then we wouldn't be in the situation that we're in. The system is systemically racist and often geared against us, and we don't have, and there's all this, yes, we'll give you these programs to support you, to elevate you, but it's not us who determine the extent of those programs and how they look. Often they're another system that's imposed upon us that fits within another culture's paradigm of what they think is acceptable and equal. And so, yeah, I agree with Te Heketu. I have some reservations about being made to be equal to them along their terms. And if I can just follow on from your question before, Tuahine, mo te ao tōranga pūnei, race is always trundled out around election time, and disappointing to see Winston Peters doing it this time, picking up from where Brash left off and using special treatment for Māori as a way to increase his votes. And I think that's gutter politics. It's pretty much what Trump does overseas when he has this heightened fear around the Mexicans that are going to come in and murder everyone. And, it's that race-based policy. I think it's despicable kind of politics. Tēnā koe. Kua kite au I te pātai, nā Marjorie Lipsham, ko te tūmana koe tika taku whakahua. Why do institutions only act against racism when confronted by Māori? Mā upea tēnā e tīmata e Che. What's good for Māori is good for everyone else. And what I mean by that, and because it's become a bit of a bloody euphemism, though, that phrase. But Platitude. what I mean by that is that we can use te tiriti o Waitangi to put in the appropriate challenges to lift everybody else up as we do that. And it's not fair because there are often others who are also mistreated through different institutions, but it's definitely a means to an end to help others to do well, and to be pulled out, because whether it's Māori being treated wrongly, the gay, LGBTQ, etc. Groupings, everywhere, all different peoples are on different walks of life, no matter what they are and who they are. The institutions will often be set up to favour one over the other, and at least with Māori, it's a chance to use some of our leverage, and then can help others as well. Kai roto koe taua kōhua wera ne Rangi, te taha ki te institutional racism e ki ngiana, e puta ana I tō koutou rohena o Waikato. Pēhe o whakaaro ki tēnei pātai. Yeah, I just want to follow on from what Che said. That what's good for Māori is good for everyone. I think what's good for Māori is good for Māori. Everyone else seems to be doing pretty good, in my opinion. I think that issues come to a head. They have every generation has its fight, and it's in its journey to seek equality and address some issues. I think that there are many examples of where these things are happening right across many spaces and places, and we need to be aware of what's happening and have the courage to confront these issues. And they can be very, very difficult, but we need to have the courage to confront them. Hea pitihanga Heketu, I mui te tiro ki pātai ki atu? Ko taku whakauti ki te pātai, ka ore te kāpō e kite I te māramatanga, ko pēhea, mā tātou tonu e ki atu, e tohu atu, anei. Ka ore te Pākehā e kite I o tātou I ngā raurangi.
e pāna ki a tātou. Nā te mea e kāpo ana rātou ki o tātou raruraru. Kei te rongo ke rātou I te pai o te ao nei. Kaore rātou I te rongo I ngā raruraru. Ki o rātou whakaro, kei te pai mai ho. E ha te raruraru, ko koutou ke, kei te raruraru. Mā koutou ke, koutou e kuhu. Nā reira, koe rā, oku whakaro ki tērā kōrero mo te huri mai a ngā whare wānanga, a wai rānei, a ngā whakahaere, ki o tātou, ki a tātou, ki te Māori. Nā te mea kaore rātou te kite I ngā raruraru. Raruraru, kaore rātou I te rongo I ngā raruraru. Ko tātou ke, kei te rongo, kei te kite I era. Nā reira, e kore rātou tahuri mai, kia āta tute atu tātou, kia āta tuki atu rānei tātou, kia rātou me te ki. Ei, whakatikahia mai a koutou mahi. So what does the word Pākehā mean? Because, one of the biggest challenges is that Pākehā get offended by the use of the word because they think it's pig shit. And I know Scotty did something on TV, but I've forgotten what the whakamarama was. So, ea tēnei mea te, ea tēnei kupu te Pākehā. Ai. Mā te Pākehā whakautu Pānia. Eki. Leon. Eki Leon Blake. Che Wilson. Kei te pai a hau. E inga kia e arangi. I maharau ko te tetehi tikanga o te Pākehā I ahu mai I te pakepakehā. He momo pēnei nei te tūrehu. He momo rereke tauhou ana, rereke ana I te iwi Māori, kiri Māori nei, pēnei nei a tātou. O reira, koira tāku e whakaro nei I ahu mai tetehi tikanga o te Pākehā I tērā, I te pakepakehā. E hara hoki te mea he kupu whakaiti, whakaparahako ki tāku te tiro I runga I tērā tikanga ona. I think it has Tai Tokero origins, if I remember correctly. I think they were, really the iwi, one of the iwi that had a lot of early interactions. And I think I read that somewhere, maybe in Tangata Whenua, that book that came out with those interactions that they were liking because they were fair and had a different form of technology and rode backwards. I thought it came from the word Pākehakeha or pakepakeha or something like that with a like pēnei te tūrehu nei I te patupaerehe. I didn't think it was a racial slur. No. Eke tū? E pēnā hoki o ke whakaro. Koe rā hoki tāku I rongo ai mo te Pākehā I ahu mai I te karangatanga o te pakepakeha me te kōrero arangi. Koe rā noi o ngā kōrero ko rango nei au. Ko te taku whakahe I etehi tikanga kua rongo hoki au I etehi e ki ana ko te pā o te keha te haunga. Engari kāre au e whakapono ana ki tērā nā te mea ko te keha, ko te Pākehā e rereke ro āti nā te ahu o te kupu hoki. Nō reira, me tūpatu anō tā tātou whakapono ki te nuinga o ngā mea kā rongo nei o tātou taringa. Me rangahau, haere ki te rangahau. Ne rangi, he hua kai roto I te rangahau. And my understanding too is that it aligns with the tūrehu and the tipua idea because these humans that arrived were different. And one interpretation I've heard is that it was akin to atua, not atua as in God, because we've often mistakenly translated atua as God, but that they're from tua, and that they're from elsewhere, and so they were recognizing he mana tō rātou, and therefore they came up with different phrases to explain these different people that have arrived. And I think the more that we share the different research that people are going to do, those of you watching, the better it will be to help just get rid of some of this bad understandings of pig shit and all of that.
Kia ora. Ko te reo te taikura o te whakaao mārama e ai ki tā tātou i a kowai i raro i ngā rekereke o te tokotorua paewhiti. Ko te māramatanga anō, te tehi āhuatanga hei whai mā tātou. Ko te tehi pātai kua puta mai a Whatahoro Fox. E tai ana rānei te whakakotahi. E tai ana rānei tāte iwi Māori whakakotahi i raro i te kaupapa o te kotahitanga. Tōranga pū, pehe o koutou whakaaro ki tēnei, timata, mau e timata e rangi? Yeah, tuahine. E rawe te whakaaro ki au o te kotahitanga. But there's been lots and lots of groups that have tried to establish kotahitanga and being able to unify Māori under one banner collectively. Very difficult. Mind you, it's difficult to gather Pākehā under one banner. And I mean, if that was the case, then we wouldn't have, the various different political parties and opinion groups that we have today. I think perhaps, though, that as Māori become more urbanized, and particularly we are connected to many different tribes now, that it might be a lot easier as the tribal hold that is over many of us, and the fact that we will see ourselves as tribal before we see ourselves as Māori may not be as strong in the next few generations, perhaps, and that might be a lot easier to unify us under one group as opposed to trying to do it. There's iwitanga is still such a dominating thing upon Māori today. Kia ora, heke tū, ko tahitanga, ka tae rānei tēnei āhuatanga, mythology rānei tēnei āhuatanga. Ai, mehe mea ka tae tātou te whakakotahi a tātou i runga tonu i te whakaaro he mana motu hake kei tēnā iwi, kei tēnā iwi, kei tēnā hapu, kei tēnā hapu. Ko te kia au, koe rā te huarahi hei taka i ngā tātou. I tēnei wā, e pōhehe ana etahi, mā te kotahitanga e kotahi ai te whakaaro, e kotahi ai te hiahia, e kotahi ai te wawata. Engari, kei te muhi o tātou, he nui ngā wawata o tēnā iwi, o tēnā hapu, he rereke, he wawata kē tō tēnā hapu, he wawata kē tō tēnā iwi. Nō reira, ko te whiau, ko te whāinga, ko te whakatū i tētahi kaupapa, hei whakakotahi a tātou engari, e noho motu hake tonu ana tātou, iwi nei. Kia ora, ko tahitanga Che, mythology of unity, hei hoa mo te mythology of kindness. Ai rānei ka taia? I think the most important thing is purpose and clarity of purpose, because there will be times where it makes sense to come together, and there will be times where it makes sense to maintain difference. And I think the challenge is that we're trying to achieve nationhood from a Western context in previous centuries, when actually Tūhoi, Whanganui, Waikato, wherever, were their own distinctive nations anyway. And the more that we are clear on purpose, that will help us understand what is the best means to achieve whatever that purpose is. E hoki ana aku whakaaro ki tō kōrero mua, Che. Each generation has their fight. What's our generation's fight, and how have each of you prepared yourself for the battle, for the fight? Oh, he tino whawhai nui te rangi nei, ne boys. Tērā tangata noko nei, e whawhai ana ki tā wāhi. Hoi anō, tērā whakaaro tērā. He aha te whawhai te pakanga i o tātou reanga, i o tātou whakatupuranga. Kātahi kārua, he aha tā koutou e mahi nei, i mahi ai, e mahi ai,
hei whakarite i a koutou mo tēnei pakanga, timata ki a koe heke tū? Pātai tēnā. I tēnei wā, kei te aro noi o hahau, ki te whakatika i au i te tuatahi, pai ai taku manaaki taku punua whānau, i tu atu tērā, kia ahua tau tērā, ko putahaere. Engari, kia au, ko te whāinga kia kaua tētahi e tohu atu ki tētahi, anei te huarahi hei whāinga māu. Kia au, mā tēnā tangata, hei kimi tētahi huarahi, hei painga mō tōna whānau, mō tōna rōpū, mena he rōpū, e harei te mea ko tahi ana ki te huarahi hei takahi mā tātou, he nui tonu ngā huarahi hei takahi mā tātou, e putai tātou ki te ora. I tēnei wā, kei te aroa hau ki taku whānau, he nui aku pānga ki etahi kaupapa, e toro atu ana ki ngā rōpū, ki ngā hapū, ki ngā iwi. Engari, kia au, me timata kē ki te kāinga, ki te pakari i te kāinga, ka taea etahi atu mahi o tu atu, te whakapakari ake. Jay, hea te tino tikanga o tāu I kōrero ai, kei tēnā whakatupuranga tāna whawhai? When I think about when we were discussing that, it's too easy to be comfortable with what people may have. And, there is always encouragement in many whakatauki, many waiata, to continue to strive. And I think one of our biggest challenges today is knowing how to deal with the cacophony of modernity, the noise of this modern world that actually makes us sick and unwell, which is why the more we can lean into the beauty, the magic of what it is to live in a world guided by tupuna wisdom, I think that will help us navigate the challenges of this modern world, the mental challenges, to clear away those challenges so that we can continue to strive. And when I think about the word ora, I think about to strive, because this whole idea of crossing the ocean, of rangiatea, of Hawaii, is about continuing to strive for something better. The big thing that Mum and Dad always said to us is, no matter what you do in your life, make sure you can give your children more than we've been able to give you. Karawi e nā kupu. E rangi, whawhai, e whawhai ana koe tea. Pātai pai tēnā. I think firstly it's important that we never forget the fact that we have become in many ways comfortable, and a lot of Māori are now middle class, and that is built on the struggles of the generations before us. And I can never go past the likes of the Eva Rickards and the Whina Cooper and Moana Jacksons and Ngā Tamatoa. I mean, we just celebrated Māori Language Week, and all of what's come with that, people, mainstream media speaking te reo Māori, and that traces its origins back to those people who wrote a petition and really marched and protested for te reo Māori to be recognised, and we benefit. Kura kaupapa, kohanga reo. Even this program here is a direct benefactor of the struggles that our elders before us. And I think we should never forget that, and never ever relinquish what they fought for, and we need to continue to strive. I think for me in my own role, I'm an advocate of mātauranga Māori, or Māori knowledge systems, and the fact that they shouldn't be seen as second to any system, particularly a Western system here in Aotearoa. Our knowledge bases are empirically scientific, are robust,
and are worthy of continuation and celebration. And so my own work, I think, is as part of that space, the fact that we need to maintain our own mana around our knowledge systems and to continually decolonize our systems of knowing and understanding. Kia ora. Hea hae te he kaupapa hei whakakotahi a tātou. Ka tae rānei, he kaupapa kei wahora hei whakakotahi a tātou, ngā Māori o tēnei whenua. Oh, have I got a kaupapa for you, e te iwi? Have I got a kaupapa for you? Kōrero, cousin, kōrero. Ho mai o top 2, Che. I think one is language, and the other is māramatanga. Kia ora. Ka pai? O top 2 heke tū? Ko ngā mea nui ki te Māori i tēnei wā ki o ka whakaaro ko te kapahaka. Ai kia au, mea ka whakatūria tētahi whare wānanga Māori. E rangi, koutou mā, puta mai reira. Puta mai ngā whare Pākehā. Ai. I tō tātou ake whare wānanga Māori. Hei aha noi ho te anu i te korenga o koutou i arohia e te Pākehā. Hara mai, me piri tātou. Kei te mea ngā iwi, mā wai e whakahaere, ko wai te kai ako, kei te pirangia hau kia ngāpuhi taku kai ako, kia tūhoi taku kai ako. A kāti, mea hia he pēnei ngā departments o ngā whare wānanga, mea hia he department mō tūhoi, he department mō ngāpuhi, he department mō wai ake rānei. Ka tae e tātou, me whānui ake te tiro. Ki te hoe tonu tātou i tēnei waka, e hoe nei tātou i nāi. Ka tātou ki taua pai. Ka huri noiho rānei tātou, ka pōtere noiho rānei tātou i te wai. Me kimi tātou me neke atu o tātou whakaaro ki tu atu o te kapa whā. O te whare here. Hau toko. E rangi e hara i te mea me whakautu koe i tēnā pātai, kei raru o here ki tetehi wāhi. E kore au e whakautu i tērā pātai tuahine, engari, e kōrero ana mo taku top 2, tuatahi ki au nei ko te reo Māori. Ko te mea tuarua i tēnei wā, he pono tēnei kōrero ko Matariki. Koira tētahi kaupapa, Matariki pūanga, te mātahi o te tau, engari tērā kaupapa whakakotahi i a tātou i te hōtoke ki te whakanui i te tauhou Māori. Kei te kite i roto i ngā tau tata nei kua nui te iwi e whai ana i ngā kaupapa whakanui i te tauhou Māori. Me nā ka hoki atu anō te reipa, ka mana te hararei, o koira te kōrero harau te moio me nā kai. Engari, tahi au te mihi ki te Pāti Māori. It was actually the Māori Party that first put that forward as a bill, I think 2008. Niha Che, was it 2008? 9, yeah. I think. Yeah. But still, that's that is a kaupapa that is really growing legs and is having an influence right across the board. And I know people celebrate it differently. Ka pai tēnā. But it's those major principles around celebrating the Māori New Year for me that is a massive kaupapa that can support ko tahitanga. Karawe e nei kōrero. Well, and I think te apiti atu, when I talk about māramatanga, for me what I'm talking about is spiritual enlightenment, because kei te rapu te ao I te mea kei te ngaro. And as Māori, some of the key reasons why there's so much mental health is the system has beaten out our identity, and we need to nurture ourselves again in what is us, not what is a drug from America or a practice from somewhere else, but nurture things so that we can connect to, universal vibration as our tupuna sort. And whether that's by reviving ceremonies like Matariki, like Puanga, etc., but then doing more to connect as families, having your own rituals to perform as families
you know, daily, weekly, whatever works for you, so that you can connect to your atuatanga and be well with it. Kia ora. No, me he mea ko koe te pirimia hou, Che. Wai ka hua, wai ka tohu. Ko koe te pirimia hou. He aha tetehi rautaki ka whaia e koe, me tō kāwanatanga, hei urupare, respond to homelessness. Te nuinga o te hunga tuakoka he Māori ki tāku te tiro I tāmaki nei. Ka pēhea koe. Well, there's some key things. There's a range of reasons why people are homeless, and we have to work with the different sections of homelessness, and you've got to respond differently to each section. Some of it, people have just recently lost their homes and may still be working, and so that's potentially some low-lying fruit that you could be helping. Then there are those that are mentally unwell. And so again, it's a different response. And so you've got to go at it and multi-pronged, and we've got to stop letting bureaucracy take its time. We have to break the system and just get out there, and whānau order is the easiest way to do that. But we've also got to make sure that the providers don't play the system, but that we're enabling those navigators out there to get out and work with those whānau to change their options. As you change those options, you're also gathering the information so that you know, okay, that this person here fits this category, and so we can do a lot quickly here. The next person, no, we're going to have to do things differently. And then there's also all of those in the motels. And what we know is that the house, it takes a long time to build the houses. And currently there's too many arguments about numbers and who's doing better and whose is longer, when actually you've got to just get out there and do a really practical approach to start building. And there's been some really good examples of Māori entities. I was in Auckland on Thursday with John Tamihere and the mahi that they've done in Waterview with Kāinga Order, so with Housing NZ. Then you've got iwi in Auckland also doing different ventures, and so in some cases they're doing a lot quicker than the government itself, so that the more government works with entities that are ready and stop letting advocacy groups just protect the sector for themselves, because that's what's been happening. Is advocacy groups have been going, no, we've got to put up more restrictions so that there are more people, so that there are less providers who can do this and get the government money for it. Got to unbundle all of that rubbish. Ka pai. Tēnā kauhau hoki. Wā, o te tōranga pūne. He pātai anō, kua pita mai. He aha te tehi atu anō kupu mo te decolonisation, kia kore ai te tangata e mate ki te whakamahi tērā kupu. He kupu atu anō, e tae ana, e hei whakakapi tērā whakaaro? Kupu Pākehā. Ai. Assimilation. Colonisation. Kura ana te tangata mo te decolonisation, kei te assimilate ke. He whakamāmā ke te decolonisation ki au. He momo, nā te mea, ko te assimilation he tino pēhi tērā. Ko te decolonisation ki au, he whakaaro pai hoki kai roto rā. He whakaaro, he whakatangata I a koutou, ngā moho ao. Koe rā ki au te tikanga o te decolonisation. Engari, ko te assimilate, ko te tino takahi aupēhi kia tino kore nei o tō ahurea.
Ko te whakawhenumi kia whenumi katoa ki tāku e pai ai, ne, ka ngaro tō tuakiri i tērā whakawhenumitanga. Ai. He whakaro anō, e rangi? I think they can be similar. Assimilate is where they take you in and make you part of who they are, and impose all of their ways and behaviors, and that's very similar to colonization. So when you go out and make a group of people part of your colony, and the decolonizing is where you strip that back, and you strip that back to where you're trying to go back to how you were before you were colonized, or reclaim. And I think the decolonization, perhaps a better, the decolonization is more about reclaiming, he whakahaumanu, pēr, he whakaora, so you're reclaiming or regenerating or reviving or restoring, perhaps, might be a better word, where you're restoring who you were. I get, but decolonizing, I think, is a particular stance or an act where you're trying to take off that colonizing oppression, which in many ways is very similar to assimilation, and restoring your own practices, language, tikanga, whakaaro, structures, economy, all of it. Yeah. Reclamation, the reclaim. Reclamation, yeah. What I've been looking at in recent times is and asking the question quite a lot is, how colonized have I been lately? What are and just to continually test myself, and whether some of the decisions I've made have been silly or dumb, and are they just silly or dumb, or are they associated to me being colonized? So I've been testing myself, because we can easily think that, no, I'm not colonized, but the power of the world we live in can have so much influence on us. Kaore tae te karo. Yeah. Kei roto tātou i tērā ao. I whānau mai tātou i tērā ao. Ona. Ko ngā mea e kite nei tātou, e rongo nei tātou. Koe nei te colonization. Huri koe ki hea, mātaki koe i te pau ka whakātua kei reira, katoa ngā mea, kaore tae te karo. Pai ke au te kupu a rangi, I he ke taku rongo. Pai ke te kupu mo te reclamation, regeneration, rane, restoration. I think it's also important to realize is that there are elements of population movement and the merging together of cultures that aren't necessarily bad, right? So cultures naturally travel from one area to the next, giving, there's been some awesome things that have come from the sharing of culture. I think colonization, though, is the way that culture is shared. If it's an oppressive, be like us, we'll take your land, we'll remove your language, we'll take your culture. Now, that's not a good way of sharing one's culture. But for me, there have been elements that, our people have really benefited from through the sharing of other cultural elements. And I tell you, decolonization and decolonizing. Kei te raruraru te. Awesome. But I'm out of Kua pai? He tohu pēr me reclaim aia I tana Wi-Fi. Tana e purangi. Puriheti noi wa ngā kōrero. Kare mata I rongo I te whiore o tēnā e rangi. Hoi anō. Mehe mea maumahara ana koe ki ngā kupu I puta I mua I tōki, kāti, kōrero hia mai era. I was just going to say that, it's important that all cultures move forward and we continue to evolve and develop. We can't go backwards. We have to move forward. And I don't know if I could go back to living without hot water and without my internet and Netflix.
That's just part of who I am, and I'd be lying if I told you I was exactly like my tipuna who wore no shoes and, you know, ate fern root and hoo-hoo bugs. Sorry, but I went through the drive-through this morning. Ridiculous. Yeah, I went through the drive-through this morning and pai ki au taku soy latte. Ka pai. Ko te whakaaro ki te decolonisation, e hoki ana haku whakaaro ki te kaupapa, ki te kaikiri. Nā te mea katai no ka mutu te wiki o te reo Māori. Ko e tehi e whawhai ana ki aora te reo, kia whakanui a te reo, me te mana o te reo Māori. Ka pērā te iwi Pākehā, te iwi pāpāhora nei, ka timata te whakamahi te reo Māori. Kātahi te Māori kāki, kaua te Pākehā e whakamahi i tēnei kupu, kaua te Pākehā whakamahi i tēnei kupu. Ko au hoki kei te whakapono ki tērā. Me titiro tātou ki ngā kupu e tukuna ana e tātou ki ngā momo whakahaere. Hei whakamahi mā rātou. Pehe o koutou whakaaro ki tēnei āhua o te Māori. Ka ki te Māori, whakahokia mai tēnei, whakahokia mai tērā, ka hoki mai ana, ka tau mai ana ki mui a tātou, kua amu mo te āhua o tērā āhuatanga. Ai, kei te tika tērā. Āhua, mea nei te Māori, e whiti te rā e haku. Ahako ka tautoko mai te Pākehā, ka amu te Māori. Ki te kore te Pākehā, tautoko ka amu te Māori. Me aha kei te Pākehā, kei te hihia rā, kei te āwhina, kei te tautoko, kei te whakataia nei te reo, engari ko te Māori kei te ki ka e pai ana tō tautoko, engari anei te tawhā, anei te taiapa. E pai ana kia au me he mea ka pērā, engari kaua tātou e pouri ki te ki mai te Pākehā, ko hau i te nui o ngā ture, ko kore hei, pēnei aku te whakamahi nei tōku reo, kei te pai noho tāku te whakamahi tōku reo ki tāu i pai ai. Engari ahau nei ki te hihi au ki te whakamahi tō reo, ko tino rite koutou ki a Gollum, ko kore koutou e whakai ke whakamahi au i tā koutou precious. Ne, nā reire koe nei ngā whakaro, e whakaro anu ai whakaro o tātou whanaunga Pākehā, e kaha nei, ko etahi e kaha ana ki te tautoko. Nō reira, me aroha tātou ki era. Tāku noho mo te taha ki ngā kupu, etahi o a tātou, e harai te mea ko te Pākehā anake. Ko te Pākehā anake, kei te e he ana te whakamahi a te Pākehā. Engari ko tātou tonu, kaore tātou i te mohio, ki te hohonu, ki te tapu, ki te ahara nei, o etahi o a tātou kupu, kei te kumea noiho tia mai, te papa kupu, anei tētahi kupu pai. Engari kaore i te ruku hohonu, ki te tikanga o taua kupu. Pēnei i tāku i mātakitaki ai tērā o ngā wiki chai o te mārei kura. Tēnā kupu hoki, e harai te kupu hei whakapiki noiho i te tūranga i roto i te wāhi mahi. E hara i te mihi noiho. Engari he tino kupu tērā nā tātou, nā te Māori, me tika tā tātou kimi, tā tātou whakamahi hoki i a tātou kupu. Mā tātou, mā ngā mea mōhio e arahi. Koera tētahi waku mā harahara. Ko ahua tiki haere ngā Pākehā i te Māori, i te rori noiho, hei āwhina iaia ki te whakamaori kōrero, ki te whakamaori i tōna tari. Engari, me tika anō te tangata ka tikina e ngā whakahaere ki te whakamaori kōrero, ki te tuku whakaaro Māori. Kau e tikina ia koroua noiho kei te huara. Ia tame tiki hare. He rite tēnā ki a tātou kōrero mo te whakaorite, ne? Me tūpato anō ki au, tā tātou whai ki a orite ngā kupu Māori ki ngā horopaki o te ao Pākehā, pēnei nei i te CEO i kōrero hiara e tātou i tērā wiki, i nahi rā nei. Engari i tēnei wiki katai anō ka pahemo i whakamaori au i te tehi kōrero i tango au i taku tumu whakarai tuatahi patapato au te tumu whakarai, kātahi au ka hoki,
Ka tango au te tumu whakarai I mua I runga I a tātou kōrero, ka whakaurua te pou whakahaere mo te CE. Nō reira, kua timatau ki te reclaim, ne? I te mana o ngā kupu o roto I ngā horopaki Māori, hōhonu nei o te ao Māori. He kupu Māori anō kei a tātou hei āwhina I tērā huarahi, I tērā I era whakahaere, e hara I te mea me pērā rawa te teitei, te tapura ne o ngā kupu. Che, he kupu au? Oh. Tuku atu ki tētei atu. Reko wharo tonu au. Kia ora. Decolonisation, tērā pātai te tehi e mātakitaki mai ana. At what point do Māori have we become the colonizer ourselves? Ko ki te koutou I tērā I roto I o koutou ao? Have we become the colonizer ourselves? I think that you're always wanting to make those around you see things and have the same opinions and ideals as you have. So we all do that. So in our own way, but in the overwhelming onslaught of colonization that has washed over Māoridom, and it's been overwhelming onslaught, this endless procession, wave after wave after wave of elements that have stripped us of our culture and who we are. I think this whole idea of pushing back, reclaiming, I like the idea of colonizing the colonizer. In many ways, it's happening. You see them Pākehā schools doing haka to each other before they play rugby. Pākehā wearing tā moko all over themselves. And I think that's a way that we are starting to reclaim our space quite often through them. I think it's a good thing. I like the idea of colonizing the colonizer. Might be a bit late for that, huh? He mai rā no tā tātou te kōrero o tātou koroua. Moea te Pākehā kia Māori ai a rātou. Moea te Pākehā kia Māori ai a rātou tamariki, a rātou mokopuna. Nā reira, koe nā kia au te huarahi. Hei hanoio te moe a tātou anō. Kau e arohia tērā kōrero. Engari, me pērā kia au, me kaha ke tā tātou tautoko I ngā kaupapa pēnu I te kaupapa o Matariki. Koe nā tētahi kaupapa e tahuri mai ai te Pākehā. Aha kua pēa, ko te hararei noiho te take. Engari, mā te aha I te tahuri mai ki tētahi mea Māori, ko tahi noiho nei o te tau, hei kaupapa whai mā te motu. Nō reira, me te wiki o te reo Māori nei kei te ki te ake au e kahana Pākehā me ngā whakahaere ki te whai tēnei I e rā kaupapa e rua. Kia ora tātou, I a tātou kōrero I tēnei pō. He kupu whakamutunga tāu e rangi mui I a koe hoki he ke tui mui tuku I te rākau kia Jay. He mihi noiho kia koutou, kia tātou, tēnei kaupapa. Ka hoki mai te Paraone tūturu a tērā wiki. He au te mihi ki a koe te heke tū. Much better looking version of Paraone tēnei pō. But tēnā koe I kuhu mai ki tēnei kaupapa. I ranga te kaupapa I a koe me te koi o ngā whakaaro, te rangatira o ngā whakaaro, me ngā kōrero I puta I a koe I tēnei ahi pō. Ka nui te mihi e hoa. Ko te kōrero I rongo ai ahau e rangi I tā heke tū, tā kupu I te taha, ka haere mai ia, ka haere ia ki tō whare wānanga hou, hei kaitahitahi I te papa, koira tānei o ati ai I ngā kupu I te taha. Ka haere atu ia, hei kaitahitahi I te papa, ko au hei kai whakauru I ngā rama ki roto I ngā wāhi e tika ana ki ngā tuanui o ngā whare. Let's go! Let's go! Rama. Rama, kotahi te rama, I te wā kotahi. Me hiarawa ngā Māori e hurihi ai te rama.
Jay, nō reira koutou. whakahoki a tātou ki Nō te ara reira. o te whakaaro pai e hoa. E te iwi kaua wakarongo ki te tokotoru nei, e rama ana. O tino, tēnei rā mātou i kau atu ana ki koutou te wakarongo mai nei. Ki o mātou kōrero i tēnei ia i pō. E tautoko ana i ngā i a rangi ki tēnei o tātou ki a te eketu. Nāna a rangi i wakatika i roto i tēnei pō. No reire mi ana ki a koe oa. O tino, ki koutou katoa. Kia wakaere ake ngā kupu ki te tā unui o rangi nui e tūnei. Unu ia, unu ia te punga o te waka kia arawa i te maungaroa. Turuturo, i te waka maua kia tīnā. Tīnā. Ai. Māori e. O Māori e, kurupa ai. Ai. Kia ore.